organizacija u ovom masovnom obimu ne bi uspjela da nemamo ozbiljnu Srbiju, ozbiljnog predsjednika, ministarstva, omladine i sporta, sportskog saveza i ostale javne servise, lokalne samouprave i ministarstva koji su nas pomogla da organizujemo ovu prestižnu manifestaciju koja će ući u istoriju rekreativnog i masovnog sporta. Kopaonik je prelepa planina. Želim vam svima da se lepo provedete ovde, da uživate, da se niko ne povredi na stazi i neka najbolji pobedi. Sportski savez Srbije će uvek podržavati sport za sve i kompanijski sport. Želim da se zahvalim na uspješnoj saradnji Asocijacija Sport za sve sa Ministarstvom mlade i sporta. Naravno ćemo nastaviti da podržavamo sve to. Lepo se provedite i odmah proglašavam manifestaciju otvorenu.
proglašavam zimske igre zatvorenim. Molim jedan veliki aplauz. Good luck forward, and enjoy your night.